Girobo akwa mutageri wa Weru TV muthenyaji waku ni juitite na mbere bwega gankugwati ogeni kirintete cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria munini wa rais Professor Kithure Kindiki na atongeretie gikaro kia 30 kia Intergovernmental Budget and Economical Council IBEC kiria kigitikite ikarone biawe Karen Muchina munene jwa Nairobi na aria bariritie mantu mwanya akiromba kinya thirikari cia makaunti kwethirwa ikiraithiria kuria marandu jaria kuga kaingi ni joja gutuma onenkaniri utungata bukarita kirigikaro giki kiria gikinyi ni atongeria mwanya bario a minister ni kiariritie mantu kathumba jario kinya kwagirithia ugima bwa mwiri na kinya kwariria uria thirikari thuranirite nontu bwa El Nino here irigiri kweja mweri jwe 10. On matters health, as we agreed, we will park them until the CS and his team are back in town for Monday next week. And just 3 issues: UHC matters, the nurses strike, and for the nurses strike, Governor Abdul Samad and his team will continue engaging. Hopefully by that time we'll have gotten a deal. CS Mbadi has done very well. I agree with you. He has done extremely well, because as of today, he has disbursed July and August. It has never happened. CS, we want to give you full credit. So we don't want your technical people, I don't call them mandarins, to start gridlocking the system, because you've already released the money. Let the money reach the common man. It will be sad that end of Q1, counties will not have spent money, yet the money was available. Usually the excuse is there is no money to spend. So if the money is there to spend, let's not fail to spend on account of technicalities. That's all I want to say. The issue of El Nino preparedness and relief because of the food situation. We have a depressed harvest from the bread basket of the country's cereal producing areas. We have a depressed harvest, and therefore we have taken measures to cushion the country from hunger and from famine. And the Ministry of Agriculture is engaged, and the National Treasury has been very supportive. We need to put everything in place to make sure that our country does not struggle. Before the rains the rains come, all food and non-food relief supplies need to be prepositioned at the regions, at the counties ahead of time. I want to thank my brother Waziri Lee Kinyanjui and PS industry and the teams there for the good progress, and the COG, of course, the relevant COG organs, for making sure that that process on KIPES is expedited. As we look at a vision for Kenya beyond 2030, county aggregation and industrial parks are at the center of the realization of that vision. Abunge ba kaunti ya Meru batongeretwe ni mukaririgite wa caucus yao uria nowe mubunge wa Bore Mugambi Ntorendikiri bariuga kagitani gakinyite nande ka Mount Kenya kugitukana nontu ruterero Mount Kenya West ni ruregete buru kugwata Mount Kenya East mbaru. Akiaria amwena abunge bangi Mugambi ariuga nande kathari konde kerekeretwe Mount Kenya East na nikyo nontu bota atongeria na muno bakuma kaunti ya Meru bageta na mbere gutetera mu batujereja kaguna mukari wa Mount Kenya East. Kireru ariroro mwanya na nyomba chiante twa bunge baba Meru batongeretu mukaririgite wa ngwatonero ya mubunge Mugambi Ndikiri bariuga kwa kagita mugongo jo Meru na jo muro jo kirimara ni Mount Kenya East ajuture jo gwete mbaru abunge baruguru ni Mount Kenya West na kuga bo bariuga kirima kigaukane. Wa Meru si wale walikuwa wajana, atufuati watu blindly. Sisi lazima tukae na wale watu wanatusaidia. Niseme hivi, sasa saa hii Meru inaangaliwa na kila mtu. Mount Kenya East inaangaliwa kwa kila mtu. Ni jukumu letu
business yetu sasa kama wabunge ni Meru County na Mount Kenya East, na tumesema hii mlima itapasuka unless watu waangiri kutusaidia hata sisi. Arindikiri norono mubunge ogishiko kia bore ariuga thaichi boja bunge ba Meru akireba kugita muno thaichi kuringa siasa cia maendeleo. Kazi yetu saa hii sio siasa, kazi yetu sasa ni maendeleo. Kati ya barabara zikiendelea, stima ikiwekwa, shule ikijengwa, masoko ikijengwa, vijana TVET ikijengwa, pia kanisa lazima tujenge. Ni jukumu letu. Na mimi naona tukiendelea namna hiyo, Mungu atatukumbuka, atatukumbuka ile serikali ambayo tunashikilia na ile ambaye imetusaidia kimaendeleo. Ibonekete ikumira rega na thirikari na muno bakirenga boroterero Peter Munya na kuga ati bwiri kwithirwa akiuga thirikari gutikio igitite ni untu na ari thirikari na gutikio agite gitare utongeria bwawe. Wale ambao wanasema hakuna kazi inaendelea, nimeona kiongozi moja ambaye anaomba kiti ya gavana anasema hakuna kitu maendeleo inaendelea hapa Meru County. Hakuna maendeleo inaendelea katika Kenya hii. Sasa nauliza, huyo mtu ako na macho kweli ndugu zangu? Huyo mtu ako na macho? Akuja hapa aone KMTC inaendelea hapa, aone soko inaendelea hapa, barabara aone inaendelea hapa, aone wajumbe wako hapa kuja kuchangia, waone stima inawekwa, waone hospitali zinajengwa. Sasa na mtu anasimama na wengine hao wote walikuwa kwa serikali kuu na gavana hapa. Tafadhali wa Meru si wajinga. Kwela munyana kenandwa na tunabona areara kanisa enea kirumanaga na tuliati na maendeleo. Kimwe igitera kurumanira thirire. Nangekora nkendo kwela twakwania. Na mpuno wira twakwania inya kwa uwi no kokana. Antoni Antotochie Weru TV ni Edwin Gatobu. Uria ukomeriria mata giti gia seneta kaunti-ini ya Meru kiri kithurano twitite gia 2027 Timothy Kithinji na meneretie na inya muno minista utungata mwingi Geoffrey Ruku nontu bagwitithia na mbere siasa cia kugania kirimara na aria akuga atongeria ba Meru ni bautatirite Ameru nontu bakuremwa gutetera mubatu jaria jakuguna mu Meru tauria Brian Kimathi agutarire. Ureo kumerere matagete kia useneta ja kaunti ya Meru no Timothy Kithinji na menerete waziri Geoffrey Ruku ni kuendereithia siasa cia gwatura kirima akiuga nkurukia atongeria ba Meru ni baringite nthia kari ba Meru ni kurega kubariria bongwa. Kaba wagite muntu obwariria mwanka bugirirwe muntu kuma mbere muntu ina kiongo gikinene uju eje abwire twathurane kura cia Mount Kenya. Kaba wagite muntu obwariria nonto kathuri na araremerero kwariria Meru. Kathuri ataremerero kwariria Meru. Ambo no gore ongibo wajukiria gitikia mwekuru na ara ataremerero kwariria Meru. Baragirire u baragirire muntu gwito Ruku na ara mbere bamureta ariku no gutinda ithiurunkame. So Meru ite atongeria bumenye antu betu ba Meru bute atongeria. Ndene tiania ici kwina wambaja muno. Kathuri atikaia mantu ya wamba kwena mwanka yo arakatithine tuchunwa munda yonthe ngage kalantina na rurie munda weta yonthe ende atonya etene na ikia petition jonde munda yetu chokwe na taitundi bagete atia antu banenkerwe tebuo. Kithinji na tariritie wega bwa kirima kuringa kura guti mugaukano kinya juriku nikenda gutetheria kuroma maendeleo ja ntereji na uthura kumbika. Nontu ndenda kwira antu beturi bwina atongeria bombo bwaririria na Tiruku. Bwina atongeria bombo bwaririria na Tembi. Na batu twekiama kia DCP kira kia Gachagua. Batu turiuga kura cia Mount Kenya cia gwatithenwe. Bara baina tumiaka burikane touga ngema. Kenda kura ri igwatainya. Igwatae? Cia gwatainya kenda bombo negotiate into thirikari-ine. Na ikio kuona antu baitinda kuina batu tu marginalized. Sisi tuko marginalized. Sisi huku, sisi ni Northeastern. Sisi tuko marginalized. Sisi ni Wajaluo. Sisi kurukia kende wendi bwawe bwako ya seneta ja kaunti ya Meru. Akoro ne koro baragwatarene ruya yonthe bauga bare na muthako. Babu tichiere? Na ninkuja nibuchiere Timothy. O ni engineer wenu. Oyo ne architect wenu. Wena ndigiri imwe. Ijere. Yeah? Ciothe jiariko
abo atarabia kairi Watonya ni tukarita ngwe muno. Tebwa ana benu bandikwa tebwa ana benu tikabeta sombesa bandikwa ana benu tikabarete na una certificate siena au lakini omebwa tote theri twatonya kura manto yakatinje tebwa ke reporter ndeto Saru TV kumatikania mbeta Brian Kimathi. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ariuga we agietana mbere kuromba giti gia useneta kiri kithurano gia 2027 na atiromba giti kia ugavana ta uria arikitie gutumiria au kabere kagitene ukaunonekete gukatha utongeria bwa gavana wa Nandi wa Meru Mutumonto Ethingia akiromba Ameru na muno bakuma Igembe bagwatire mwana wao kiri kithurano twitite gia 2027 nikenda agatongeria Meru kaire kwa mukondo jungi uria mwandiki nteto wetu agatobwa gututariria. Kadhuri Murungi ariuga nyuma ya ngavana uria wari kukawira Mwangaza kuma rutongerie Nebo County Meru ni agire ukiri na kuga we narikiti na kuona ngavana Mutumanto Ethingia na kumbana na kanya kaubwega akiuga wagakara na kuromba giti kia seneta kirena kyo kinya thaiji. Ili ndari wa mbere kuhakikisha Meru igukara bwega na twethura twina ngavana mwega uria gutwitira ngugi na uria gutwenda turi wananchi ba Meru. Ibuiga kwa Meru ina kerera na arua zikerere irishe ya Meru ndauga no ntomotuma no enende akara miaka ere na ntobegembe batonete kiangabana kaire ndauga egembe ndezo chete kaire kiangabana miaka 5 fresh ibo gwetekeria gukarana getekeu Kadhuri akerekere michethe nthuki mbithi ntereche keke yetama wondi entoembo Igembe nothi nerene omigikite ariuga na kurigara-ini kimirigo Igembe kurungika antu bairi bachwa giti kio ngavana akiuga bubu no butume gikaeta bwa imenti kana bwatigania kairi. Babu Igembe nkona bwena mchezo naona mkona mchezo no nto babu bwena gite kia ngavana no bwe nkona bwetunya na gite kia ngavana bure Igembe. Ni kwa nini munapigania kiti moja na mko nayo tayari? Wena haja ya kuchina na ete bwena kio rende? Ibo kwanda gete keu kaburenda geta tigania kana imenti. Bweke anda ikaregembe? Ibo wetegerete kiangabana ikaregembe? Baraba gwetekeria mkono juu, mkono juu, mkono juu. Naraugite we kanyene kawe nethiritwo agitetera kari muno mantu jagi ukaria. Ibuji ntoro tetera ng'ombe cheto chiwa Rwanda ntora ntethetie taitumu full time. Nikenda ng'ombe cheto ikuwa Rwanda itiga kuiwa. Na ibori kana rato ina Ruto aja ke mathiko jethe otinjei. Inda muerire itua vira ke anjie siu na ge police. Ibia kwe permanently nikenda ntubara batiga kweja amba bare barigeirwe ne security irekethwa inare. Bunge Kadhuri agwikumiri mubango jojo michetho are na kukienene giki siasa cha kumuchokia kairi gwete monki na twetekanira na family kwa gintu kibo kuona twethithia na youth gote mbeca kinya ndururu ya thirikari rio na ngwatana na MCA wenu na kiama gike FKF ndauga tweza tuithia faino ya Ntwambo Iward. Kadhuri ni 2 terms, 2 term. Kadhuri Murungi na Mutumanto Ethingia wako kwa serikali na Githura kiendeke na wapewe tu. Na kwenda leo support senator na tuendelea support Kadhuri Murungi na pia gavana wetu Mutumanto Ethingia. Antonia Ntoto Cheweru TV ni Edwin Gatobu. Ndeke 15 akichi agituka nyuma ya thamu gwanja cia muthenya ni bwega mutegeri no ntuba gwitana mbere kuthingatiria nteto cietu kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gati kuraja ni nteto nkuruki. Kwa garukire utaka kanyakika kathongika gwete green yenange karibuni ala no ntumata izeterere na ithamu gwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndumekarire ete morugi ndoka imoduyo ko yotumerete Afya Plus
Afya Plus. Inangaita jo. Zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tino kwa tukarania wa nyomba hiyo. Zuzu nani netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutu za Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi ikuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona abi. Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Kithomo gyote ni kenjira imbutho ya kwirungamira. Nkabone Technical Training Institute ni kurite bunene na gutuika ya gwitikika ndani ya Kenya ni unturitani butethiraira kirasini yaki. Burikiri workshop na iwanda bietu na rito ibaritanaga jarajo ngoja kuendeka nthigurune. Turi na workshop ya Kinandi, aritani betu bari na umenyo bunene bwanguge na turi na riera riri agara kuthomera. Intake ya September 2026 netete na mbere. Igwatire kanyaga kosire urengienda kuthomera na arua. Ni untubwante tonkuruki turiungire ofisine chietu kana ureithe mutandao jwetu kana ututumire email. Nkuruki no uturingire thimu kiri 0719 186 814. Nkabone Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Welcome, and I know you'll find a place for you to get a skill. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids, I'm ready to explode. local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody. Mwana Nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools itwetekagia ate gwikirenya kithomo kia mwana oku ne gwikirenya ruju rwawe kinyankuruki irasi bieto ni bekinde njeto arimu beto iba kiwango kia guru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju itwezanaga kithomo gia kiwango kia guru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ate arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791 200 067 na Timau Campus kiri 0720 411 554. Cionthe iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 Iri ari urondira ng'ombe imwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isui tega pera itu batusanure we tuchanure nito wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo. This August on Sins and Roses. Hello, Dad? Hayal, my dear. Are you okay? Why aren't you calling from your phone? Mom literally threw our phones out of the car window. She's acting really strange. It's like she's not herself anymore. Tell me, Dad. What's going on here? Is she acting like this again because of her accident? Hello? I want to speak with Tibet Kyoksal. Mr. Tibet's not in a position to take your call. But
This is very important. My daughters and I need to leave this country immediately. Listen to me. I know him personally, okay? Just tell him it's Barak. You know, I have always thought that you were the most perfect mother. Don't miss Sins and Roses this August only on Novellas Plus. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu birithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Bwega mutegeri wa Weru TV nontu bagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera mtu mukomwe kumantere cia majengo taunine ya Embu ne kirimpene na aria agwatikene agitema miti ya giuntwire kiri kithaka kiria gikwerekana ni kia mwingi amona bona iteterete na kuga neka ibaruga kinya ni chibo ya kugita miteji no indi kwamenyeka ati chibojo atina mainya ja kunenkanira baruga ya muthemba tajo tauria Rita Mwaniki agutarire. Mutumia omwe ni wiketwe ngono vuva ya kwithirwa agitema miti ya kimerera mweno wa majengo tauni ya Embu. Kulingana na Macharia Njeru uria niwe chief officer wa maria maturigiciritie thiini wa kaunti ya Embu arauga marua maria mutumia uyu arainamo matirai ma wabici yao wanakana ya mititu na nikio mamugwatite guku uthuthuria makiria ukiambagiriria. Na tulikuja asubuhi tukaraid. Tulikuja na officers from KFS, tumepata watu hapa, tumeweza kupata mashini 5 za watu ambao walikuwa nafanya uharibifu na kukata miti hapa. Na tukashika mama ambaye alisema alipewa ruhusa ya kukata miti hapa. So we are under investigations na tumeweza kuwashika hawa watu na huyo mama ndio aweze kutueleza alipata ruhusa vipi. Kuna barua ambaye ameweza kutoa kusema alipoa idhani na chief, lakini nataka kusema na kupeana onyo county mzima ya Embu that there is no chief
ambaye anafaa kupeana ruhusa ya kukata miti mahali popote. Guku abitha wa mititu niwe Crispin Kanake akiugaga ivera ria ivitie tariri ni ria iguru muno kuona guku ni kuthukia maria maturigiciritie na ni gucokia bururi na vuva thiini wa itanya ria kuongerera miti. The consequences for that action: 1, financial implications. Second, there is a 14 years imprisonment. We are going to identify the intent of this person. We are going to go down to the bottom of this thing, because how comes that we are talking about climate change, we are talking about 15 billion trees, and yet there are people who are making these efforts futile. Guku riu ekaria mwena uyu makiuragia thirikari gukorwa metho makiria niguo kurangira indo cia mwingi kumana na turiani metatutu. Na mimi upitia hapa kila siku. Kila dili karibu miaka mingi nimepita hapa nikiona hii miti Na historia hii miti venye inakuanga hii miti ikianza kuleta shida, kwa mfano ikianza kuanguka, kuna wale watu wanakuja kukata hii miti authorized. Maybe Kenya Prisons ama Children's Home. Hao ndio wako na authority kuja. Hao tunaona hata hii yote iko kwa barabara kutoka huko hadi kwenda huko juu. Hao ndio sasa tunajua ndio wanakatanga miti. So ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.